BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Nyiriwe neza abakunzi ba BBC gahuza miryango, mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa gatanu tariki 26 kwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2025. Ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bwa muntu mu Burundi yamaganye uburyo hari abantu bagifungiye muri gereza kandi barahawe uburenganzira bwo kurekurwa. Twasanze rero mu mapurizo hariho abamaze kwezwa n'amasentare babambika izera, mugabo tugiye mu mapurizo tugasanga bambaye impuzu twatsi rutoto. Naho mu Rwanda Perezida Paul Kagame n'umukuru wa FIFA Infantino bitabiriye igikorwa cyo gukundisha abana bato umupira w'amaguru. Yahaye igihugu za stade hirya no hino muzajya mukiniramo, imipira irahari, namwe murahari mushaka gukina umupira, ubwo rero hasigaye ahanyu gusa. Mu mikino Manchester United iracakirana na Newcastle, ay'igikombe cya Afurika nayo ntabacike. Gendi Yves Bucyana. Ayo makuru ahagarariwe na Chansa Abimana. Mbere gutangira amakuru ku buryo burambuye, Jedasi Hondi Munza duteguriye amakuru agezweho. Umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko Israel yemeye icese Somaliland nk'igihugu cigenga. Mu itangazo yashyize ku rubuga rwa X kuri wa gatanu yavuze ko ari kumwe na mugenzi we aramutwa Somaliland Abdirahim hamwe n'umushikiranganje wa Israel ajejwe imigenderanire yashyize umukono kuco yise itangazo bahuriyeko. Netanyahu avuga ko iyi ngingo yafashwe mu ntumbero y'amasezerano azwi nka Abraham Accords ategekanya inagurwa ry'imigenderanire hagati ya Israel n'ibihugu by'Abarabu. Ashimangira ko bagiye kwagura imigenderanire gushika mu bindi bisata harimo uburimye, amagara, ubutunzi n'ubuhinga bwa none. Umushikiranganje w'imigenderanire muri Nigeria yabwiye BBC ko ibitero leta zunze ubumwe za Amerika zagize ku mugwi Islamic State mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu ataco bisabisana n'idini runaka nubwo President Trump asa n'uvyemeza. Yusuf Tugari yavuze ko ivyo bitero byari bitombereye abagwanyi bariko bica abanyanigeria badacaguye amadini. Trump afata abo bagwanyi nk'abateroriste bica abakirisu. Amerika ivuga ko abagwanyi batari bake bahitanywe n'ivyo bitero. Bamwe mu banyanigeria baba ku mugabane wa Buraya barashima ivyo bitero, uyu n'umwe muri bo. Biraboneka ko leta zagiye zikurikirana zibembereza abateroriste muri Nigeria. Ndizera ko ibyo bitero bihaye gasopa abagizi ba nabi babone ko ibintu byahindutse. Nifuza ko byakomeza kugeza bose bashize. Babujije abahinzi kugera mu mirima yabo, ibi bikaba byaratumye ibiribwa bitaboneka mu gihugu. Uwahoze ari umushikiranganje wa mbere muri Malaysia Najib Razak yakwiswe intaye mu gahanga ku caha cyo gukoresha ubutegetsi nabi. Yaramaze igihe ariko arumvirizwa ku mu rubanza rudasanzwe aho yagirizwa kunyuruza amamiliyaridi y'amadolari yaragenewe imigambi y'iterambere. Ni inkuru ya Suranjna Tewari mwumva mu rya Premier ku magenge. Najib yagiriwe n'ibyaha bine bifitaniye isano no gukoresha ububasha yari afise mu kunyonyeza miliyaridi z'amadolari. Yakubiswe kandi intahe mu gahanga ku bindi vyaha 21 bijanye no koza amafaranga y'inkomoko mbi, aho yagirizwa ko yarungikiwe miliyoni zirenga 500 z'amadolari zavuye mu kigega ca leta 1MDB kijejwe iterambere. Ariko bavuga yuko ataco yiyagiriza. Uwo mugabo w'imyaka 72 ari mu munyororo kuva mu 2022 kucaka kijanye no kurya ibiturire mu rundi rubanza rwerekeye ikigega 1MDB. Nimiburi buri abantu 8 bitavye Imana, abandi hafi 20 barakomereka mu guturika gukomeye igihe bari mu gisabisho cyo kuri uwa gatanu ku musigiti mu ntara ya Homs muri Syria. Iki gitero cabereye mu gace ka Alawit Wad al-Dhahab. Ibinyamakuru vya leta bivuga ko amatohoza ya mbere yerekana ko uko guturika kwatewe n'ibisasu vyari vyatezwe muri uwo musigiti. Latifa. Urakoze cyane Gerdas.
dutangiye n'amakuru ku buryo burambuye. Umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bwa muntu mu Burundi CNDH yamaganye uburyo hari abantu bagifungiye muri gereza kandi barahawe uburenganzira bwo kurekurwa. Musenyeri Martin Blaise Nyaboho yabitangaje mu kiganiro cyo gusoza umwaka cyatanzwe na President w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kitabiriwe n'abanyamakuru n'abaturage. President Ndayishimiye yavuze ko vuba aha Ministeri y'Ubutabera izamuha raporo igaragaza uko iki kibazo kigiye gukemurwa. Ni nkuru ya Patrick Waso i Bujumbura. Mu kiyago yagiranye n'amenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu aherekejwe n'abagize leta naho ataco bavuze, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagarutse ku bisata nka vyose by'ubuzima bw'igihugu. Evariste Ndayishimiye yamejeje ko umutekano wifashe neza n'umwimbo ko ari mwiza. Hageze ku bibazo by'abanyagihugu, igisata cy'ubutungane nicyo cyafashe umwanya munini. Abahawe ijambo aho muri komine Muramvya bagaragaje ko badashima ibikorwa vy'ico gisata. Muri bo harimwe n'umukuru w'umugwi wigenga ujejwe hagati y'akazina muntu. Umukuru wawo Musenyeri Martin Blaise Nyaboho ubwiwe yerekanye ingene hari abantu bagumizwa amabohero kandi bararonse uburenganzira bwo kuvayo. Duherutse kugira visite mu makasho no mu mabohero, tumaze kubagendera inshuro zirenga 100. Twasanze rero mu maprizo hariho abamaze kwezwa n'amasentare babambika izera, mugabo tugiye mu maprizo tugasanga bambaye impuzu z'urwatsi rutoto. Cya kabiri nabahejeje ibihano baciriwe bagatanga n'amande, mugabo bakaba batarakurwa muri ayo mazu y'amabohero. Cya gatatu n'abagwaye indwara zo mu mutwe bagipfunganiwe n'abandi, twasaba yuko bojanwa habo bobanza kwivuriza. Icyakane nabamaze igihe bapfunzwe mugabo bemeza ko batararengutswa mu ntahe y'icese. Evariste Ndayishimiye yahumurije abarundi aho yamenyesheje ko ubushikiranganje bw'ubutungane vuba buramuha icegeranyo abone gutezurira ababikwiriye. Hari habo dutegereza gusuzuma, ariko nagira ndemeje abenegihugu ubushikiranganje bwarahejeje rusasuma ndetse neza yuko hasigaye ko babindungikira, hanyuma iryo jambo Musenyeri avuze abenegihugu baze bumve bimeze neza ko ubushikiranganje bwarahejeje kubyandika. Ndaremeje rero abenegihugu. Ikindi kibazo cyagiye kiragaruka ni cy'abantu barenganijwe. Hanyuma n'ingingo yo kubarenganura ntizishwe mu ngiro kubera abantu biyita ibihangange bashobora no kwanka kubaha ingingo y'umukuru w'igihugu. Kuri ivyo bibazo vyose umukuru w'igihugu yaciye abishinga umushikiranganje ajejwe ubutungane. Kuri bimwe mbere agenda muhaye n'imisi ntarengwa yo kuba yabitoreye inyishu. Ministre w'ubutungane azokurikirana rabe dosiye ukuri buce kumenyekana bicayimenyekana ingene abigera, hanyuma ibyo mu manza nabyo no kugira ngo binyaruke nyene kuko bari dukeneye ko imanza zonyaruka ningo ubushikanganje bw'ubutungane kizima yavyumvise. Ico kiganiro bise kiyago kiba rimwe mu mpera z'umwaka gihuza umukuru w'igihugu, abamenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu aho babaza ibibazo vyabo ivyo umukuru w'igihugu atashoboye kubaha ko inyishu agaca bishinga ibisata bibijejwe. I Bujumbura, Patrick Waso. Umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi Gianni Infantino yemeye ko ishyirahamwe FIFA yoboye igiye kubaka ibibuga biciriritse 20 mu mashuri yo mu Rwanda mu rwego rwo guteza imbere uyu mukino mu bakiri bato. Perezida Paul Kagame bari kumwe we yashimiye umugambi wa FIFA wo kwifashisha umupira w'amaguru nk'igikoresho cyo guhuza abantu ndetse no kugarura amahoro. Jean-Claude Mwambutsa arakomeza. Rwanda Amagana y'abana biga umupira w'amaguru bikizwaga n'umukuru wa FIFA Gianni Infantino muri gahunda ya FIFA Football Clinic igamije gushishikariza abakiri bato kwitabira umupira w'amaguru. Hari kuri Stade Amahoro igikorwa remezo cy'umupira w'amaguru giherutse kuzuzwa mu Rwanda. Umukuru wa FIFA avuga ko ari icyo iki gihugu gikwiye kwishimira. Ni umuhango waranzwe no guhatana mu mupira w'amaguru ku bana bitoza uyu mukino mu mashuri atandukanye, ndetse abahize abandi bahembwa imipira yatanzwe kuri buri mwana ariko no ku marerero babarizwamo. Bigaragara ko yari yasabanye cyane n'aba bana. Umukuru wa FIFA Gianni Infantino yababwiye ko bagomba kwigirira icyizere kuko ari bo bahanzwe amaso ku hazaza h'igihugu. We are here with you to share this happiness. Turi hano namwe kugira ngo dusangire umunezero n'ibitangaza by'umupira w'amaguru. Birashoboka ko waba Messi mushya cyangwa se undi Ronaldo, Samuel Eto'o cyangwa Didier Drogba, ariko ikidashidikanywaho nuko muzavamo abantu beza kurushaho, kuko uko mukina umupira w'amaguru niko mwiga ibintu byinshi: ikinyabupfura, uko bakina nk'ikipe,
uko batsinda nk'ikipe ariko nanone nuko batsindwa nk'ikipe. Gusa nyuma yo gutsindwa murongera mugahaguruka kugira ngo mutsinde umukino ukurikira. Muri uyu mugambi uyu mwaka urarangira FIFA itanze imipira 1000 izasaranganywa mu mashuri atandukanye yigisha uyu mukino. Perezida Paul Kagame nawe waruhari yashimye umukuru wa FIFA ku nkunga atera umupira w'amaguru mu Rwanda. Yavuze ko umupira w'amaguru uzana ubusabane mu bantu ariko ukaba ushoboka gusa ahari amahoro. Nubwo ateruye ngo avuge ku ntambara ica ibintu mu burasirazuba bwa Kongo, Kagame yakomoje ku kibazo cy'amahoro. President wa FIFA akoresha umupira w'amaguru kugira ngo n'amahoro aboneke, kuko bizana abantu b'ibihugu bitandukanye mu bihugu bitandukanye hamwe niyo baba batumvikana. Icyo kintu yakigize inshingano, ni nacyo cyatumye aza hano. Yahaye igihugu za stade hirya no hino muzajya mukiniramo, imipira irahari, namwe murahari mushaka gukina umupira, abenshi bawuzi abandi bakibyiga kugira ngo bagere aho bashobora kugera. Ubwo rero hasigaye ahanyu gusa. Abana 220 b'ibitsina byombi bari mu mashuri atandukanye yigisha umupira w'amaguru nibo bari muri iyi gahunda. Uretse uyu mugambi hari n'ibindi bikorwa byinshi FIFA ifasha mu Rwanda. Mu mugambi wiswe FIFA Forward, FIFA yubakiye u Rwanda ibibuga 4 byo ku rwego rwo hagati byubatswe mu karere ka Rutsiro, Rubavu, Gicumbi no mu mujyi wa Kigali. Hari kandi n'ibibuga bito 10 biri kubakwa mu mashuri ku nkunga ya FIFA mu mugambi uzwi nka FIFA Arena. Umukuru wayo akaba yanemereye muri uyu muhango ko hagiye kubakwa n'ibindi 20 nk'ibi bizasaranganywa mu mashuri atandukanye yo mu gihugu. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Mugenzi wacu Jean-Claude Mwambutsa arakoze cyane. Juventi, ku mbuga nkoranyambaga zacu ndabona abadukurikiye bakomeje gutanga ibitekerezo. Yego, iyo nkuru musorejeho ya Mwambutsa ivuga ko Perezida Kagame na Infantino bakinnye n'abana agapira. Abadukurikiye bayitanze ibitekerezo. Witwa Hakizimana Zashi yanditse ati sha uyu mutamazi gukina ruhago niwe ukenewe. Hanyuma undi watanze igitekerezo n'uwitwa Ingabire yanditse ati Amavubi akeneye umukinnyi nka His Excellence kugira ngo yongere gutsinda. Indi nkuru abadukurikiye batanze ibitekerezo nivuga ko uyu munsi Israel yemeye igihugu cya Somaliland nk'igihugu kigenga. Uwitwa Rurangura yanditse ati mu bisanzwe cyari igihugu kigenga hasigaye UN ko ikemeza. Hanyuma uwitwa Twizera Imana yanditse ati ni kuki batemera ko na Palestine yaba igihugu kigenga kugira ngo amahoro aboneka ahantu hose. Latifa, urakoze cyane Juventine. Tuvuye mu bitekerezo byatanzwe n'abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga, amakuru yacu cyakomereje muri Nairobi, aho hano muri Kenya hakiri umubare munini w'urubyiruko rw'abarundi rukomeje kuza gushakisha ubuzima. Nko mu murwa mukuru Nairobi usanga bamwe mu bacuruza amafunguro yo ku mihanda arimo amagi, icyayi ndetse n'amandazi, abandi bagakora imirimo y'ubwubatsi cyangwa bakaba abanyezamu. Umunyamakuru wacu yageze mu gace ka Kawangwale aganira n'umwe muri urwo rubyiruko amubwira uko abayeho n'impamvu yatumye ava mu gihugu cy'u Burundi. Turi Nairobi mu gihugu ca Kenya. Ni saa 11:47 z'agatondo. Turi mu gace ka Kawangware, agace kabamwe urwaruka rw'abarundi rutari ruke rwavuye mu gihugu kubera ubushomeri. Baje Nairobi kurondera ubuzima. Muri bo harimo Jean-Claude Nduwimana. Ariko arakatituma atanyarutsa cyane. Iruhande yiwe amagi 80 ari karabira. Ayo magi n'ubuzima bwiwe ni cizere cyo gutunga umuryango w'umugore n'abana babiri yasize i Burundi. Buri mwaka Uburundi busohora urwaruka ibihumbi ruheza kaminuza, ariko abaronka amahirwe yo kuronka akazi ni bake. Ivyo nivyo vyatumye Claude afata inzira y'ubuseruko yerekeza Kenya aza ngahi Nairobi. Ndafise diplome ya baccalaureate nezi gisata c'ibijanye n'ivyo kubaka iyo bita génie civil. Abantu twarize tumaze kwiga urabona yuko abiza ari benshi nta buzi bukihari. Hanyuma tusanga umuntu aburi cyakora atunze nk'umuryango gasanga buri mwarabura rasyo. Rero mu bisanzwe ubuzima mu gihugu bwari bungoye cyane. Umunsi wiwe utangura hakiri mu gicugu ugahera isaha 6 z'ijoro. Ndaruha keshi njyama bwije nkabyuka kare, nkabyuka saa 11:30. Rero nkacanshika ngaha canza nkafata umwanya kuza gusuma ivyo nkoresha, kuja guhiga amagi, guhiga ibitunguru, guhiga agapipiri n'ibindi n'udukoresho twishi dutandukanye urabibona.
mu bisanzwe iminsi yose ndyama saa 5 cyangwa saa 6 y'ijoro. Ukudandariza mw'ibarabara ntivyoroha. Ingorane duhura nazo urashobora guhura abo bita imori ngaha muri Nairobi, bakakurira amagi bakanka kukurira. Imori ni nk'abajya abantu twita abamayibo bo mu Burundi, hanyuma bakanjo n'ababajejwe ni nka kujya bajya abantu bajejwe ibintu bya obeyere mu Burundi. Kubera urabona twebwe nta mpusha dufite zo kudandaza ngaha, abo bita bakanjo bakadufata. Rimwe umuntu arapfungwa akajwa mu gasho, mugabo Abarundi twamenye urukundo, turafashanya umuntu tukamukura mu gasho, tukariha amafaranga y'amande. Naho ivyo byose bimushikira, Claude arafise ikimukomeza. Ikintu kinkomeza nuko icambere uraze ko dufise umuryango mu gihugu, kandi bugira umugabo n'umutwe w'urugo. Mu bisanzwe je nemeye gutanga amaraso kugira abana banje no twubakanye babeho. Je abanihitiramwe banimwe nakora umwuga w'iwanje. Bandi kuri tere bandi kuri shanti. Inkuru yiwe isa n'iyabandi bihumbi bugwaruka rw'abarundi bavuye mu gihugu baja mu bihugu bitandukanye kurondera ubuzima, bagatangura ibikorwa bito bito kugira babone kazoza keza. I Nairobi, Abimana Chansar, BBC gahuza miryango. Uwo yari umwe mu rubyiruko rwavuye mu Burundi rwaje gushaka imibereho hano muri Nairobi. Dukomeje n'aya makuru, ico kibazo c'abarundi na cane cane incabwenge babandanya kugenda ku bwinshi kurondera ubuzima mu bindi bihugu cagarutse mu bibazo byabajijwe. President w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru n'abanyagihugu kuri uyu wa gatanu. President Ndayishimiye avuga ko kwirukira hanze biterwa no kutagira umutima wo gukunda igihugu. Burya iki kintu tugifatire ku kahise k'igihugu cyacu. Igihugu cyacu cyaracerewe mu bijanye n'iterambere, kiracererwa gisigara inyuma. Ibindi bihugu rero birabandanya bitera imbere, hanyuma rero abantu uko bagira uwo munoho w'ibihugu biteye imbere niko n'umuzirikanyi wabo uzimira, ugukunda igihugu bikanka. Kuko kubona umuntu yigishijwe na leta kuva mu bwana bwiwe afungura muri icyo gihugu, akiga yigishwa n'igihugu, kikamurihira byose ahereza amashuri, aho yovuga ati nanjye turize mu ngoka abarundi batumye niga, reka ngende gukorera abantu, reka ngende kwigisha abandi, reka ngende kuvura abandi. Niwovuga abantu bagishije umutima wo kudakunda igihugu cyabo, ibyo uzokwa mubibona. Tugarukane umutima wo gukunda igihugu. Mukanya gashize leta y'Israeli yabaye igihugu cya mbere ku isi cyemeye Somaliland nk'igihugu kigenga. Akaba ari inkuru yakiriwe neza na leta ya Somaliland maze imyaka irenga 30 yifuza ubwigenge kuri leta ya Somalia. Hano turi kumwe na mugenzi wacu Samba Cyuzuzo ngadufashe gusobanukirwa iby'iyi nkuru. Samba, iyi nkuru isobanuye iki kuri Afrika no mu karere k'ihembe rya Afrika by'umwihariko? Urakoze Latifa, iyi ni inkuru ikomeye muri rusange kubera ko Israel ni igihugu gikomeye ku isi, ni igihugu gifite ibyo twakwita ijambo cyangwa se influence, ku buryo nyuma y'iki cyemezo dushobora kubona n'ibindi bihugu by'inshuti ya Israel bifatiraho bikatangira kwemeza Somaliland nk'igihugu kigenga. Ibyo rero bita bivuga nuko nk'umuryango umwe bwa Afrika wari waragenjeje buhoro kwemeza Somaliland, nawo ushobora gufata iyo ngingo ukemeza Somaliland. Hashobora kuba impinduka nyinshi, tukabona ikindi gihugu gishya kiyongera muri 50 n'ibindi bya Afrika, kandi hashobora kuba amakimbirane ashingiye cyane ku kuba Somalia yamaze kugaragaza yuko yababajwe cyane n'ingingo yafashwe na Israel. Misiri, ibihugu nka Turukiya byose byamaze kwamagana iyi ngingo ya Israel. Ibiro bisobanuye yuko mu karere k'ihembe rya Afrika ibintu bishobora guhinduka, hashobora kwaduka imyiryane mishyashya, naho muri Afrika muri rusange abantu bashobora kwitega yuko mu gihe kiri imbere, mu myaka iri imbere cyangwa se mu mezi, dushobora gutangira kumva ko igihugu gishyashya cya Somaliland gishobora kuba cyakwemerwa. Iki cyemezo nicyo mu by'ukuri gisobanuye, nubwo hakiri byinshi byo kwitega mu Misiri imbere. Urakoze cyane Samba. Aya ni amakuru ya BBC gahuza miryango. Ubu ni saa 1:48 Nairobi muri Kenya, ni saa 12:48 mu Rwanda no mu Burundi. Dukomereje mu makuru y'imikino, ku murongo wa telefone turi kumwe na mugenzi wacu Yves Bucyana ugiye kutubwira amakuru agezweho mu mikino ya CAN iri kubera muri Maroc. Yves, uyu munsi hari hateganyijwe imikino ine
harimo warangiye wahuje Angola na Zimbabwe. Tubwira uko uwo mukino warangiye ndetse wagenze gute muri rusange. Angola niyo yafunguye amazamu, umukino wo warangiye nyine Angola ikaba yanganyije na Zimbabwe igitego 1-1. Angola yafunguye amazamu ku munota 24, ariko icyo gitego kirishyurwa nyuma mu minota y'inyongera mu gice cya mbere. Ibi bikaba binahuye nk'uko twari twabibabwiye kuri Facebook ya BBC Gahuza, mu byo bita prediction, ni nko kuraguza umutwe. Undi mukino uri kuba ubu tuvugana, Misiri iri gukina na Afurika y'Epfo. Ni umukino ukomeye cyane. Mohamed Salah niwe watsinze igitego cya mbere cya Misiri. Ubu twinjira muri studio bikaba nyine cyari 1 cya Misiri ku busa. Salah yagitsinze kuri penalty. Nyuma gato umukinnyi wa Misiri ahabwa ikarita itukura, ku buryo igice cya kabiri cyose Misiri bagikinnye abakinnyi 10. Ibyo bituma ikipe ya Afurika y'Epfo ibataka bikomeye cyane, yababujije umwuka. Hari indi mikino yiteganyijwe se niba ihari, na yahe makipe ari guhabwa amahirwe? Hari indi mikino nyine isigaye. Hari Zambia iri gukina na Komoro. Ni amakipe yombi yatsinzwe umukino wa mbere. Ni amakipe asa nk'afite ingufu zingana ku rupapuro, yose akaba afite amahirwe angana. Umukino wa nyuma w'umunsi urahuza Maroc na Mali. Maroc ifite amahirwe menshi yo gutsinda uyu mukino kuko irakinira iwayo, kandi ni ikipe ubu ngubu ihagaze neza ku mugabane wa Afurika. Cyane Yves. Murakoze. Tuvuye mu makuru y'imikino, reka dukomereze mu bizaba bikubiye mu mvu n'imvano yo ku munsi w'ejo, aho mu minsi ishize turi bubagezeho ikiganiro cyakunzwe cyane, cyakurikiwe n'abatari bake, cy'umuhanzi w'umurundi witwa Africa Nova. Mu minsi ishize yagiranye ikiganiro n'umunyamakuru Felenga Kwaya ku buzima bwe ku giti cye, akaba ari kimwe mu biganiro by'imvu n'imvano byakunzwe cyane. Nacyo rero tuzasubiramo ku munsi w'ejo kuwa gatandatu. Niba cyari cyaragucitse mbere, ntuzacikwe no ku munsi w'ejo ngo umenye ubuzima bwa Africa Nova. Iyo mwumvaga ni imwe mu ndirimbo za Africa Nova. Dukomereje mu kiganiro baza muganga cy'uyu mugoroba, tugiye kumva ubusobanuro bwa syndrome metabolique bushobora gutera indwara zitandukanye zirimo diabete n'umubyibuho ukabije. Ni mu kiganiro mugenzi wacu Yvette Kabatesi yagiranye na muganga Jean Baptiste Amani mu bitaro bya Kaminuza ya Kigali. Mwireho neza. Syndrome metabolique ni uruhurirane rw'imimerere ishyira umuntu mu kaga ko kugira zimwe mu ndwara zikunze kuzahaza. Uyu mugoroba turi kumwe na muganga Jean Baptiste Amani mu bitaro bya Kaminuza bya Kigali. Iyo bavuze ngo syndrome metabolique cyangwa metabolic syndrome nyine mu ndimi z'amahanga, baba bashatse kuvuga uruhurirane rw'ibimenyetso bishobora kugaragara ku muntu, noneho ibyo bimenyetso bikaba byamushyira ku byago byo kurwara indwara zitandukanye, harimo nka diabete, harimo umuvuduko ukabije w'amaraso, harimo kugira umubyibuho ukabije. Mu by'ukuri iyo syndrome ntabwo ari indwara ubwayo, ahubwo ni ibimenyetso umurwayi agira cyangwa se imimerere abamo y'ibyo bimenyetso byamushyira ku byago byinshi byo kurwara izo ndwara zindi. Navuga ngo ibyo bintu ni ibihe rero bishobora gutuma agera kuri icyo kibazo cyo kurwara izo ndwara z'imivuduko cyangwa se za diabete? Akenshi kugira ngo umuntu agire iyo syndrome metabolique, n'ubundi aba afite ibyago karemano yavukanye byitwa genetique mu miryango y'abantu, cyangwa se wenda nk'umuntu akaba anywa itabi ryinshi cyane, cyangwa se umuntu wenda akaba adakora imyitozo ngororamubiri ihagije, noneho agatangira kugira ibiro byinshi.
noneho ubwabyo iyo syndrome metabolique niko twabivuga ikagushyira no ku byago byo kugira diabete ari nk'inkurikizi y'ibyo biro byinshi cyangwa se umuvuduko mwinshi ukabije w'amaraso cyangwa se ibinure byinshi byo mu maraso. Akenshi iyo bintu bitatu iyo bikubiye hamwe rwose byitwa syndrome metabolique, ariko ikibitera cyane hanini ni imibereho y'abantu yahindutse ndetse yewe wenda n'umuryango umuntu akomokamo cyangwa se uturemangingo tw'abantu. Mwigeze gukomozaho no ku itabi, hari aho rihurira n'iki kibazo? Itabi ubundi ni umwanzi w'ubuzima mu nguni zose. Rero ni syndrome metabolique turi kuganiraho, n'ubundi itabi rikunda kuba mu byongera bya binure twavugaga haruguru biri mu bigize syndrome metabolique. Ubwo rero hakubitiraho na diabete n'umuvuduko ukabije w'amaraso ndetse n'umubyibuho ukabije, ubwo nyine itabi rikaba rigize uruhare mu kuba nyirabayazana. Ubwo mpise ntekereza wenda n'inzoga nyinshi. Yego, nukuri ibyo uvuze nibyo, n'inzoga nyinshi usanga kenshi nabyo hakuriramo indwara z'umwijima, hakazamo naho iyo diabete, n'ubundi bikaba byose byakubera intandaro yo kugira syndrome metabolique. Niba numvise neza ni uruhurirane rw'indwara bita ziraza imivuduko n'isukari, kandi nizo n'ubundi abantu navuga ngo batinya, zikunda no kumerera nabi umubiri. Icyo gihe kugira ngo umuntu agere kuri urwo rwego hari ibimenyetso byabanza kwigaragaza nibura umuntu akihutira kwa muganga. Akenshi ibimenyetso bya mbere na mbere umuntu agira ufite ibyago byo kugira syndrome metabolique nyine ni ibyago bya diabete cyangwa se umubyibuho ukabije, cyane cyane ibyo bita umubyibuho central cyangwa se umubyibuho ufata kunda hanini, bya binure byitekera kunda. Iyo bitangiye kuba byinshi noneho umuntu n'umuvuduko ugatangira kuzamuka, yewe n'isukari igatangira kuzamuka, icyo gihe umuntu ashobora gutangira kugira impungenge z'uko iyo syndrome metabolique ishobora kuba itangiye kuza kuri uwo muntu zikamufata. Hama umuntu ashobora kwibaza ingaruka zabyo ziba ari izihe? Syndrome metabolique yo ubwayo si indwara, ahubwo ni imimerere umuntu abamo, ariko imushyira kurwara za ndwara navuze haruguru, diabete, umuvuduko w'amaraso n'ibinure byinshi mu maraso, ibyo bita dyslipidemia mu ndimi z'amahanga cyangwa dyslipidemia. Iyo urwaye izo ndwara nazo tuzi ko zigira ingaruka nyinshi cyane. Hari abashobora kugira stroke cyangwa se izindi ngaruka za diabete nko gucika amaguru, kurwara impyiko, kurwara indwara z'umutima. Izo nazo zishobora kuba inkurikizi z'uko warwaye diabete iturutse kuri syndrome metabolique, ugasanga ni uruhererekane rw'indwara zose zishobora gutuma umubiri w'umuntu uzahara. Birashoboka se nk'abantu bamaze kugera muri icyo kibazo gufashwa kwa muganga? Umuntu wamaze kugira syndrome metabolique ntabwo biba bivuze ngo byanga bikunze za ndwara agiye guhita zigira zose ako kanya, ariko aramutse yanayigize afite bya bimenyetso cyangwa ya mimerere, hari uburyo zivurwa kwa muganga bikaba byagabanya na bya byago byo kugira ingaruka mbi cyangwa complications ziturutse kuri diabete na hypertension. Mu by'ukuri inama muganga agira abarwayi hanini cyane nko kugabanya ibinure abantu bafata, kugabanya ingano y'isukari bafata cyangwa se n'umunyu, yewe bagakora n'imyitozo ngororamubiri, ndetse yewe no kuruhuka bihagije, kwirinda itabi, inzoga nazo nyinshi zikabije. Ibyo ubwabyo imibereho y'umuntu yayihinduye muri ubwo buryo, ibyo twita lifestyle modification cyangwa se uburyo umuntu ahindura imibereho, ubwabyo bishobora kurinda ko umuntu yagera ku byago byo kugira syndrome metabolique atarinze gukoresha imiti. Ariko niyo yamaze kugaragara iyo syndrome metabolique cyangwa n'izo ndwara zikurikira zamaze kugaragara ku muntu, n'ubundi hari imiti kwa muganga dukoresha ku barwayi, bakaba bayifata izo ndwara ntizikomeze gukura, noneho umuntu nubwo yaba yagize indwara akaba yabasha gufashwa. Muganga Jean Baptiste Amani watubwiraga kuri syndrome metabolique igizwe n'indwara zikunze kuzahaza umubiri. Ni naha rero dusoreje, twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo. Ikiganiro ugasanuka amabaruwa 2790. Email ni bazamuganga@gmail.com. Muramukeneza. Ikiganiro baza muganga nicyo kitugejeje ku musozo w'amakuru twe twabateguriye kuri uyu mugoroba. Mbere yo gusoza reka twongere twibutse ingingo z'ingenzi amakuru yacu yari yibanzeho. Twababwiye ko umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bwa muntu mu Burundi yamaganye uburyo hari abantu bagifungiye muri gereza kandi barahawe uburenganzira bwo kurekurwa. Naho mu Rwanda twababwiye ko Perezida Paul Kagame n'umukuru wa FIFA Infantino bitabiriye igikorwa cyo gukundisha abana bato umupira w'amaguru. Twe tubafitiye n'amakuru y'imikino. Twabibutsa ko mushobora no kudukurikira ku mbuga zacu nkoranyambaga zitandukanye, Facebook na X bbc_gahuza.com. Mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi, naho kwanga bw'ibyuma twari kumwe na Iber Maswa.